crkvena bila je još svežeg datuma i išla je ta podela, ta jurisdikcija crkvena po sred srpske zemlje. Pa je jedan deo Srba bio na jednoj strani, drugi na drugoj i tu je bilo i mešanja i nesporazuma i nije se baš znalo načisto ko kome pripada. Nemanja proširuje na zapad granice Srbije, ide preko Banata Konstantinova i dolazi do Zrmanje. Predeo između Krke i Zrmanje smatran je Hrvatskom. I jasno se govori da je on oslobodio i Hrvatsku i oslobodio je primorje između Skradina i Krke, gdje su Bizantinci bili zauzeli neke primorske gradove. Nemanja se javlja kao vrlo moćan vladar i on ustupa svojim saveznicima i prijateljima Mlečanima teritoriju između Krke i Zrmanje. To je znači Hrvatska. Idemo dalje sa mapom. Evo vam Nemanje. Lik kakav je ostao na freskama i kakav si je poznat kao vladar. Interesantna je forma njihovih kruna, svi su imali istu formu krune. Ovu formu krune našli smo u grobu Nina Belova kada su Amerikanci otkrili ostatke groba Nina Belova. Ova forma krune je bila i kod Nina Belova. Pa je možemo nazvati i srpskom formom krune. Nemanja je imao veliki državnički dar, stvorio je jednu jaku i moćnu Srbiju, evo te njegove države. Ovdje je prilično, vidite na zapadu, oni kažu Hrvatska nije postojala, to je bilo Ugarsko. To su ovi crtači mapa pogrešno nastavili, ali odavde pa do tamo deo teritorije nije to bilo ni Ugarsko, ni Hrvatsko, to je bilo Mletačko. To su bili Mleci. Ovdje na jugu nisu pravilno obeležili teritoriju, nije ona bila ove granice koje su oni ovdje nacrtali, ovo je bio novi epir, no Nemanja je. A onda ja lepo pogledam i potegnem ove starije istoričare i patrijarha Pajsija. Kod istoričara oni su vidjeli da sam ja citirao Marva Urbinija, pa su onda napali i Marva Urbinija, da je i on pogrešio, kao i ja, ali nisu išli dalje da vide šta je rekao Đurat Branković, šta je rekao Jovan Rajić, šta je rekao Dikanš Difren, šta je rekao Boman. Svi oni znaju ko je bio Nemanjin otac, da je to Desa, gdje je vladao, kad, kako i tako dalje. Ali oni su hteli da dokažu suprotno, da bi odbranili diktat Beča da ne smiju ništa da gledaju preko Drine. I onda kad sam ja jednom prilikom jednoj saradnici i učenici Radvoja Radića rekao, kažite vašem profesoru nek pročita patrijarha Pajsija. Patrijarh Pajsije je detaljno opisao ko je bio Zavida. Zavida je bilo drugo ime za Nemanjinog najstarijeg brata. On je bio na strani Vizantije u vreme kada je Nemanja vodio svoju vlast u Srbiji i oslobađao srpske teritorije. On je na čelu vizantijske vojske poginuo u bitci sa Nemanjom kod Vučitrna 1170. godine.
Zravida je sagradio jednu crkvu u dolini Lima i njegov sin Miroslav je tu crkvu obnavljao i stavio na natpis. Nemanja je bio imenovao svog sina Savu da zameni Miroslava kao veliki knez Huma, ali Sava nije hteo da bude svetovni vladar, pobegao u manastir, zamonašio se i postao prvi srpski obnovljeni, ne prvi, ali obnovljene srpske arhiepiskopije. Mi smo imali prije Svetog Save jedan ceo niz arhiepiskopa, jer se srpska arhiepiskopija uništavala, obnavljala nekoliko puta i ovo je posljednje obnavljanje koje je izvršeno pod Savom i koje je potpuno uspjelo. Dušanov sin Uroš, koga zovu Uroš Nejaki, bio je čovjek nesposoban za vladara, vjerovatno da je bio bolestan, tada nije bila medicina na ovom nivou da se stanovi koja je vrsta bolesti bila u pitanju i uglavnom on se oslanjao na odbrani Srbije na svoje vojskovođe. Kada je bio napadnut od ugarskog kralja, on je imenovao vojvodu Vuka Hranića da vodi rat protiv Ugara i Vuk je povukao Ugare i izbacio. Vuk Hranić bio je Dušanov vojvoda. On je bio poreklom sa Rudina kod Bileće i bit će rodonačelnik jedne dinastije vojvoda, vojskovođa. Njegov sin je Vlatko Vuković Hranić, onaj čuveni Vlatko koji je potukao Turke kod Bileće, učestvovao u Kosovskom boju kao pobjednik i posle toga potukao Ugare u 2 bitke kada su napali na zemlju kneza Lazara, a njegov sin je Sandalj, također jedan od najvećih srpskih vojskovođa. I kad vidite da imamo jedan fenomen gde se taj talenat vojskovođe prenosi sa oca na sina, to je, koliko je meni poznato, jedinstven primjer u istoriji. Nikada sinovi nisu bili isti kao očevi, ili su bili bolji ili gori, a ne tako linija vrhunskih vojskovođa. O tome ćemo govoriti jednom narednom prilikom, jer bi sada bilo i suviše dugo da govorimo opširnije o Jablanovićima i Hranićima i o razvoju političke situacije u Srbiji posle Nemanjića. Ono što želim da vam napomenem jeste odmetanje i priča koja je opet došla sa zapada da je kralj Vukašin ubio cara Uroša. Vi ste to sigurno čuli. To je čista laž.